NH 202 2 lane expand kasa bypass aina ungra kachili lunghar kharikvana makhamya chingri kahai rally chathaira Manipur we apam ngadatai dali International Day of Persons with Disabilities mayonhaira inclusivity kala accessibility mathamkhawai kasathaira Hallo Tangkhul Express Pvt Pao Ringyaophi mahak Ningshen inapa midali Paobing may sign nanangrumsa NH 202 2 lane expand kasali lunghar khali bypass aina unghaura kachili lunghar kharikvana makhamya phongshokta aya chingri ghai rally chathaira chingri aina gazat protest rally ji lunghar ngareu phungwi aina hapokta lunghar ngavei aina dangda vaya ramjili development ngasak highway phulungra da ngawao ngaro khaira protest kasaji national highway 202 lane khani ungida khalei hili lungharli mongzila bypass saura da NHIDCL na order kshokli maringa phaina kasana bypass sara kachiji lunghar na kali khala mamaya marada lunghar assembly speaker HS Ringyaophi ina lunghar social activist Jasper Tumrana hang HS Ringyaophi I lunghar public assembly with speaker ni Achu National Highway 202 Lupeng ready ungrag ji welcome site ringphai kha lunghar ngleni bypass haurag ji lunghar khrikui yang mlimne ji wana government na lunghar ngleni bypass msamiro later ka incident lo thili incident lo thili horsak do mi welcome site ji ina on behalf of the lunghar public ji chat ngai shàkha मेरा नाम जसपर तुमरा मैं ये देश के लिए ये गांव के लिए सोशल वर्कर हूं इस बार हमने बहुत साल पहले मुद्दा उठाया 9 साल से सरकार ने लगातार हम लोग का जितना हम लोग जो मुद्दा उठाया आज तक सुना नहीं है इसलिए हमने आज लुंघर का नागरिक सब मिला के हम लोग का जो मकसद पूरा होने का आज सरकार को दुनिया को फेरने के लिए आज हम लोग ये मुद्दा उठाया ये समाधान आज से और आने वाला दिन को जल्दी और जल्दी समय खत्म होने के लिए सरकार को दुनिया को हम ये चीज कहना चाहोगे थैंक यू सो मच Lunghar kharikvana protest sara khalechi shorkar na kala NHIDCL na khareli NH 150 single lane ungsalaka ajiwi NH 2022 lane upgradation thili NH 150 legasali munglila lunghar bypass saura kachili makhamya chithaida peace rally kasana chi Khachina kahang NH 202 survey hi 2017 kum khawung Chitharan Ari Ladekle NH 150 hi survey sagahaina. Ka survey sagahai tili order kashokli bypass in Shokvao. Survey va hili salaga order kashokli va ramu in a kilometer akalang the bypass we order kashok ji masapai mana. The Tangkhul Express Deputy Commissioner Ukhrul STO MLS MP kala Chief Minister Lyric Mivaga Hainachi. Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari lila memorandum misang kahaina kala NH 202 hi lungharli bypass in ungra kachili lunghar khna mamayamana kachi newspaper lila phongmi kahaina chi atumna la migahai kala hang kahai problem chi solve sami haura chilaga masamila rashum kahaina kala hili MP nala awi kashap sami kahaina ka opposition party Saugada Central nala kick up masami to wada hanga. CM ina dangda lunghar na claim sada kleji mashungada recommend sami kahaina ka chili action makwimi to wachi. Wuivang lunghar we hetman VA secretary kala committee zangda road minister li katum shida khamataiya NHIDCL with director ED atum lila khamataiya da hanga. Akoka bingli semkhavai chili ramuivang pamaira kachi samilagra da tuimiyachi
ka jiwitili survey salushit khawai unga resurvey khawung jili bypass sara ka existing NH 150 hi one time improvement samira da hangloi hauda jili la lunghar na mamaya tuwachi jiwitili 2022 kum IS Krishna Kumar na TC kasadamni resurvey wuivang ungluida NHIDCL consultant zangkala NHIDCL wi engineer zangda bypass ji madaluila lunghar na mida khale option thili gurf le hawada masabai tuwa jiakha lunghar wi ground alungli Shokvao hanga shongfu ji rakhawai abong matileya Currently, alignment number 1, existing NH 150, alignment number 2, bypass, alignment number 3, bypass sara kachiwi ena, katiauka, tamay laga, hapardra koho, apam jili, bypass kala, alignment number 4, aram na mida kale, ground wi ena straight takhavai hangda, G survey ungser kahaina ji. Madiwi ngajaili alignment 1 ena 4 wi survey kanimang hili, aram na kazangna. Kate kaniji, Kuji mazangla atum kalata kasanachi. Ka table kasali survey gatumang mihai saya. Aram na groundly Shokvao kami option survey zat kahaiji mazang satu wadahangan. Engineer lazang kala surveyor consultant Amruthan Sula zangda ramli survey sa kahaiji centrally jiwi report wuivang mami tukalada Lunghar Village Authority Secretary Vreso Lunghar washina kangahan sai. Lunghar headman matai sang Lunghar washina kahang central liver survey kupai sai. 3D map la misang haira da lay sai. Jiwivang Minister Nitin Gadkari na ara masapai lui marada hanghawa. Jili ngahan gada 3D map li kiwivang ahang lui jiaka parent land ina on mihau kala bypass road ungra jiaka jili ram hiwi shimlak hangphangà langda sajalaga kiwivang mi katumwi aming Shokvao kala da kangahan sai ji shalaga resurvey samilushit hauga da hangaji resurvey khara damni NHIDCL na sada khalai jili lunghar na mamaya miaka discope sami haura kaji majut la saya da hanga lunghar ke hiwa developmently welcome saya highway khara hi aina development la ngasora haukata lunghar ramwi development makhui tuimi khawai shorkar le khanga kauna da lunghar hetman matai sang lunghar washin hanga National Highway ungida khalehili ramnao kipa khana compensation wilupa shikila makhuiranga da hanga Highway kharahili lunghar wingale kilometers trada mati sajaya kalaji bypass ungplungra jiakha highway hi lunghar we apam kai khalila masaja baimara chaira paisa la makhuilak mara kakhuila makhui phulung manada ngawau haira Manipur we apam ngata taitali International Day of Persons with Disabilities mayonda inclusivity kala accessibility mathamai khawai ka sathaira Dimik shoji Bishnupur Ferzol kala Kangbokpi District Administration nathanda mayonhaira Global Team Fostering Disability Inclusive Society for Advancing Social Progress kaji azingli angran angye khuikahaira Bishnupur District li kazibji Kiambam Ningshen Shanglantli Khuikahaira Angran Angiji District Social Welfare Office na DDRC Bishnupur Manipur Guidance Centers Imphal Kalam Society for Empowerment of the Disabled Moirang Lingashikda Makhokhamina Deputy Commissioner Bujai Langbam Nakahang Wardamrin Ngariao Ngahan Ngashan Gala Arts Di Kachui Kami Gala Apong Mathada Samgapang Tharan PWD Bingna Mathada Sakashab Jithaihira Shorkar with scheme psychorally accessibility li khamataiya sada hai khawai kala PWD being with service mathada minga sakhawai TC jina district level officers psychorally kasathaira Ferzol Shong District Administration kala District Social Welfare Office na angran angeji Deputy Commissioner with conference holi rungmia ADC and in charge DSWO Joel G. Haukip na kahang simik jina differently able person pingwi mashun kala khaya paningung masaka. Luka mashan ningay mang ay na maningla PWD bingli khangaja inclusion welfare schemes ngaray jada samkapang kala tuitak kakhwili changasa khawai kasatsanga. Kaya wo Dr. Manglam Kupt Kom na khamatili PWDS bingwi kashap
Sakapai leidakle majut kakhui takar salaka kachi hangda atumli discrimination malayla apong ngarai chada mikhavai kasatsanga. Deputy Commissioner Man Mongching nakahang ning panin ngachay mamanda kazàkahaili di stigma suida mayonhaira. Shorkar we hot khana maram hangda state otpam kahangli BWD wuivang 3% reservation laya kachi paning ung sakta inclusivity li katom khawai shorkar office pingli kasathaira. Kangbok Pili District Administration kala District Social Welfare Office na zimik shoji Deputy Commissioner we conference holdi mayonhaira. Lem Minlal Simde in charge District Social Welfare Office na kamatili ning kahak semkhavai khaya lenga sakta PWD ping yaririn hui khamataiya member ping nada khuihaira kasatsanga. Scholarship kala caregiver cards we in hawpokta livelihood support va shungda schemes ngada data PWD ping wuivang shorkar na middle lega jilhang sanga. International Day of Person with Disabilities Kamyon Jili PWD Bingli Kankhana Wadur Bangran Mihaira. यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। Manipur we internally displaced person being shokarli maringapha malung kharing marhaira. Atumna safe sada shim hanung khawai poda khaleji shorkar na mathai miyaka extreme forms of agitation saurata phongshokhaira. IDPs li coordinating committee on Manipur integrity kokomina katomda kachang wuivang protest sadle. Protest ji ayana zimik shok ga katuma payhaira ka authorities we na kitwi ka maratu wada hanga. Protesters nakahang Delhi kala state administration nakasai naka pamdak lahi relief camp li kachang trada chiko shika pamra kahai pingwivang ning kakharikli mathai khamina. Displays pingwivang thang we kharing kharak khaya makhale mirin kharing na kachi hangda athum aming aina ringda khaleina kachi thata okthuida khaleina kachi protest kasana uping akhana hanga. Shorkar na thumui ning kachang masa Kamili Maringapha Pongshokta Rakhara agitation Sakme Khara Jihaira Gachi Karing Maram Nada Kika Rarano Atum Shim Hanung Chaurada IDPs na Hanghaira Gachi ID Pauli Sampanga. Worshimli Manipuri Aina Damjithe Kavai Kabo Sacred Heart Higher Secondary School we Katam Naupina Human Chain Center Protest Sahira. Kongbal Kongkam Lekai Porampat Likale Worshim Jwe Mangaling Ningda School Kala College Li Manipuri language na medium of instruction Ngasang Sakavai Pohaira. National Education Policy NEP 2020 Athishurda Avaram Tui Maningaka Local Atuyara Aina Tamchite Kavai Kahangji Mapung Pada Shur Kavai Pohaira. Manipuri Students Federation MSF Head Office Joint Secretary Kala Imphal East District we in charge Warish Akram na kahang NEP 2020 implement makasajina Manipur we kadam nauping avaram du ina tam quick ngai pingli sajadale. Here we maramli MSF na ajigum karam kachang governor le memorandum misang gahaina da Akram na hanga. Ka po lui jilala maramji mayang sang mituda atumna protest kasana da hanga.
Sangai Festival li gazang mi pingkala organization pingli action khuida da tampak shong khale proscribed militants group phanga gazang G5 na hangphangà hangkhamathin ji Kanglepa Communist Party KCPWH ibomja Kangle Yawol Khana Loop KYKL we see Langamba People's Revolutionary People of Kanglepak Pripak we CH Malenganba Pripak Progressive we L Ibo Jauba Kala Khoireng led United National Liberation Front UNLF we KH Yoi Shenba Atumna Shoy Sada Mishoka State na makok mi angrana nge kacha Sangai Festival jili katom kahai maninga ka odingrut khui kahai saigorolitan di mirada ngapai magada jishat wi gazibli G5 na khoka sada tuidak ta kahai na gachi hanga tuidak ji internally displaced person being na Sangai Festival ji boycott shàkhavai legitimate and rational khangavao we ena karana da hanga jo jangda khalai mi pingli ngarumda khale jithaida boycott kasa jili G5 jina moral support miya da hangsanga G5 jina sumang lila troops matili la zingkum wuivang ben kasa ngawau haira ben kasa jili sumang lila troops sana leipak najom artist association jumtang creative artist association kamakya sangit mandal kala samandon artist association hipinghi zanga kachi ID Mauli sampanga Yarili kachishat sali kaja Ukhrul District li Yariwi Karot National Lok Adalat Rungmira Kayon December kachang hiwitek trada katumtang Lok Adalat Ukhrul Mini Secretariat CJM Court Complex li Rungmira Lok Adalat hili kachachawe court case wi maramping kala ayin li khangasun maramping kupsang paira Party khanini wi khangayat leida case khangahai chi Ara National Lok Adalat hina witness mazanglakla kala court wi adam zanglak high procedures mazanglakla party khani wi maya khangrok alungli chingri aina kala leishi khangrok aina kupsangi kachina da hanga Lok Adalat li kupsang gapai maninga kha khuiga gapai case pingjia section 138 NIN Negotiable Instrument Act electric bill water bill kala khangadate bill payment cases changa Lok Adalat hili sakhamaya maram khani shiwi alungli tui ngami ka khui aina mawai ka pai judicial process wa phulungki kachi non compoundable case mazangmara family maintenance case criminal compoundable offense other civil cases revenue case land accusation case pending before court of tribunal money or bank loan recovery motor accidental claims divorce makhaning matrimonial dispute labor employment kala service matters hikathahi zanga ladwida thainga sakli yarina kachikatha pending case later khalai maninga kha pre litigation case sakhangai leyakha mobile number 9862510525 li nghanwa paira maninga kha mini secretariat north block CJM court complex ukhruli contact sabaira Lok Adalat Kayon December kachang hiwitek trada katumtang Ukhrul Mini Secretariat CJM Court Complex li Rungmira Pauhi Manipur State Legal Service Authority with member Secretary Alek Muivanami Kashokna All Manipur Autonomous District Council Retired Employee Welfare Association Ukhrul and Kamjong Branch Wikazip Ngahotale Kayon kachang hiwitek pangatang Othorpung 11th UDWA Holy ADC Pensioners Retired Ping Kazip Pamra Kazip Chili Retired Pensioners Ping Kipakha Mashoila Razang Miser Khavai Ngahotale Kazip Chili Ngasangi Kachi Maram Ping DA or DR person Karawi Maram Bending Gratuity District Pensioners Association Formation Kala Kate Ngasan Kapai Ngasanra Kazip Kangahot Pauhi All Manipur ADC Retired Employee Welfare Association Ukhrul and Kamjong Branch with President MS Denison na Mikashokna Ladwida Ajawi khamataiya Paobing NH 202 2-lane expand kasa bypass aina ungra kachile lunghar kharikvana makhamya chingri kahai rally chathaira Manipur we apam ngadatai dali International Day of
persons with disabilities mayonhaira, inclusivity kala accessibility mathamkhawai kasathaira. Aje wi pau hiling janghaira pau ngana da kleina tum sai korli ringapha kala khamhai zimikshong sa serano.